Predstavljamo vam novi servis u službi klijenata Unika osiguranja, interaktivnu platformu Moj procenitelj, zahvaljujući kojoj osiguranici ceo postupak procene štete na vozilu ili domaćinstvu mogu da obave brzo i lako, iz svog doma ili sa parkinga, 24 časa dnevno, bez odlaska u poslovnice i bez fizičkog prisustva procenitelja. Platforma Moj procenitelj je prilagođena pametnim telefonima i tabletima, ne zahteva instalaciju posebnih aplikacija, a ceo postupak je krajnje jednostavan. Po izvršenoj prijavi štete, Unika osiguranje preko SMS poruke ili e-maila klijentu šalje link koji je aktivan 24 časa ili više, putem kog se vrše fotografisanje oštećenja i neophodne dokumentacije, što omogućava da se ceo proces procene štete završi za najviše 15 minuta. Moj procenitelj je potpuno automatizovan i kreiran bez kompromisa u smislu kvaliteta, pouzdanosti i sigurnosti zaštite podataka osiguranika. Celokupna procena štete odvija se uz pomoć animiranog Unika asistenta koji klijenta vodi kroz ceo postupak, pružajući neophodnu podršku, uputstva i instrukcije. Pokretanjem platforme Moj procenitelj, Unika osiguranje je ponovo napravilo iskorak na tržištu Srbije, kao i u regionu, i ponudila klijentima jedinstveno rešenje, koje svojom fleksibilnošću poštuje i štedi dragoceno vreme osiguranika, koji samostalno, onda kada sami odaberu, na jednostavan način mogu da obave procenu nastale štete i obezbede isplatu u najkraćem roku. Uz novu platformu Unika osiguranja, jednostavno i lako, Moj procenitelj može biti svako.